abashubuzi abarukwingana 17 nabo baferiwe ibintu byabo ebyabarirwe mu buhumbi bwa sente kandi obuyambo ku rugo wa Right Honorable Thomas Tayebwa no kuba kubayamba kugaruraho ibyasisikire kandi no kweyombeka ahabwa amashu ganyu gusa na za business zikasisikara memba wa parliament wanyu mukundwa Tayebwa Thomas yampereza miliyoni 10 munzibahereze zibayamba kugaruza ku business kandi yagaraka yampereza amabati igana okugira ngo gabayambeho okushakareze nshe zasisirwa umuriro kugira ngo nazo zigarukeho nimwe mugamutandike mukore okumukira gwisire business nyingi z'abantu abo kwa kutwaza kubara hona kugita nko kuwareba nko dyakureba twabara miliyoni zirarenga zona hamwe miliyoni 225. Alex Ainomjisha oresero butumwa bwa Right Honorable Thomas Tayebwa azire ngukikabe kintu kibi yabembezi begombora ya Kiyanga obutabaho cyamanci bakora kwera abashubuzi bwa nyuma y'ikigwereze iki amwe na rech taranko zireje chairman tinkumanya enkora y'abakozi ba government omuntu naferwa ate bintu byenkebi okamugira ngo akwandikire chikankora kubi nguhine chifo wijaha nguyagira ngo abaferwe bintu byabo ngo bamuhandikire bamugambire binte byagera bita hati wono okukora ki abebembezi begombora ya Kiyanga bashabire government okureba ngo buri gombora yatunge kimotoke kikorazo muro bari kugira ngo kucyabe kiriho ibintu byabo bikaba bitari kusiya byona aside ya government tubere turetagaho naho emotoka ya fire brigade okubasa kuja kutukira no kuraza umurugo konka habwo abo kujya nje mu ihanga tugire kutera district ya Mitoma nguteriho batera bushenyi nguteri yongwera imbarara okuruga distance yo kugambara hano yo muri Kiyanga nechita kubasika abatungiro buyambi abatugambireho nabo basimira umujwekera wabo wo munyishingiro Right Honorable Thomas Tayebwa ahabwa rukunde yaborekire ko muhebembezi wabo nyowe tinde kinyiremo munju mbire ntari munashanga njona yacu ecerire konka turasima Honorable Thomas Tayebwa ayebare munonga mukama muhangaze amwongere nyaka nkigana na 9 umumisho ikinte cyatukorera yatwereza amabati nito turabasa kutandikiraho konke kizimbe cyitshone cyo kushenya kikagaruka saho kana amatafari gakasa konka twatireho memba wa parliament kumutera yagezeho kutwirucirira kandi utumusima tino nabugarukiro abo kuba twamugire ngo abandi babine amatungo gabo gakaribwe bikoko bishitwa abantu buntu abarareba amakuru agashakwa Olivia na Sasira omuri Mitoma.